Mental health, o le soifua o le mafaufau. O fia whaalau tele lau silafia i le mental health. O le nei polokalame, o se tau mawhainga e whaasoa atuai whaamatalanga whaalau e tele, e whaatatau i le mental health i le ngangana Samoa. Mō lo tātou atunuu o lo o au mau i New Zealand, whaapea Samoa o lo fia maua nei whaamatalanga. O au o Dr. Ioana Mulipola, o au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lua i totonu o le mental health i au kilani i New Zealand. O mata upu o le atala noaina i le nei polokalame, o le a whaavae i loo i loa ngā lue ai i le matanga luenga a le mental health. Ai whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga Samoa o le a au fia i nei whaatala noanga. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e silafia le mental health. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama, usi mai loa lau whaafofoga. O le tatou polokalame o le atala noaina, o auaunaga a le mental health i totonu o le emergency service. O te masalo o le toʻatele o le tatou atunuu e whaongaina lenei auaunaga. Ai e manatu e le lei ona silafia o loo iai foʻi le mental health service o loo galulu e ai alo ma whanau o le atunuu i lea vaenga o le auaunaga a le soifua malōlōina. O te fiafia e whailoa atu le whaatasi mai o le tama'ita'i Samoa registered nurse po le tausi soifua o loo galue ai lenei matanga luenga le mental health e whailoa atu lenei auaunaga ai whaapewhia foʻi o nā o ngā mo i tātou. Ia malo soifua Ainoama lenei tūlao le aso whaafitai i lau sunga le tama'ita'i fōmai mo le whaavanoaina o lo taimita ua e whai ele tā whātala noanga mo le polokalame. Ia, la mua ele i amatala tā polokalame. Ia la avatu le avanoa e whaailoa mai eila lau sunga i le whaafonga anga tatou atunu. Ia, talo whalawa tā vale, Ioana, Mulipola, mo le avanoa fo i mawhai ei o nā tā wheloa i lunga o penga tā whailangi. Ia, e mai se ai ia le mamalu o Samoa lo whapea na mawhai o na maua mai ia le nei polokalame po e se whaatala noanga fo'i. Ia, o au o le atu whale tu uu Ainoama Scanlan e mai le lau mua lea o Tara i te tonu lava o South Auckland o Aukilani Sauti a o si o manga po o alalafanga mai Samoa ia e tele lava ia a o le tangata e pe o na iai ia le whai ufuwha Samoa ia o mātua lo tama e mai le atu i le no leo whale ula whapea ia laulii o ina no whanau ai a lo tina o mai tana mangono ma vai lima ia wau ia sa tele lava ia lo soifua po lo tukua e nei Aukilani whapea na au mawai i o Tara ia manofwa ia i le lauko i nei South Auckland. Ia malo soifua. Malo lava le galue foʻi le mo lenei aso ia whaafitai me siliwa whailoa mai ia laua fionga i le whaafonga anga le tatou atunuu. Ia o le polokalame mo tatou lenei aso o te iloa o le mental health. Ia e tele ia matanga luenga a le mental health i totonu o lenei atunuu o New Zealand. Ia au e fia le anganga ona o loo iai le alo tatou atunuu pe o lau susunga o loo galue ai i totonu o lea matanga luenga i totonu o le mental health. Ai pe ia lai fōlinga whaasao mai ia o whaamon ama o le matanga luenga le te galue nei o le i totonu o le mental health e ingoa o le emergency and psychological mental health service.
o le service la le pe folinga mai o le totonu o le emergency department ia o le tāua le o le whatatanoanga nei tūlau le aso. O le fia i loa foi le se i whamatala mai e o fo i ataita ia o te whainga luenga le mental health o te le i loa te le matanga luenga. Mole a ama. O le a le ingoa ma le au nanga o lo e ngā lue ai nei. Pela le no whai atu o le emergency ma le psychological mental health. Se e whapula mea mole po le au nanga lea. Ia, e maumua lava na o whatalo whatia te oe le tama'ita'i fo'i. Tausi mai ai maise ia le loa ma le malosi fo'i a lau tautua le tatou tupale le mental health. Ai maise fo'i le whaasoaina o le atamai po le whaasino manga mo i mātou ma tangata lau tele lo whapea na fia au nā wā le whaalele ia o le soifua malolo ina o tato tangata ia ma tangata lau tele lo whapea na a fia i le ngase o le mafaufau e pe ona e whaatala noa ina. A o le taimi le nei o le matanga luenga lo whapea na au nai po o te sosoani ai o tato tangata ia o le sao o le acute mental health services and alcohol and addiction services i totonu alia o le whalemai tele lea i mido moa e pe o tato silafia ina o mido moa o se tasi lea o whalemai e pito sili o na pisi i lana tautua i so si tangata lo whapea na fia mawaina ia se fiso swali and mai se fo i pe ava ba ai lea i le Australasian Pacific in terms of health and services. I le tautua lea i le acute mental health services e pe ona e pa iai e ato ai lea ma le psychological medicine o le winga po le wha pupuina o le whaupunga le nā e a awhia ai e le nā o le tatou mafaufau e a awhia ai ma le tino a toa pe iai ia ngasi o le diabetes po le maisuka wha pe ia ngasi o le fatu ngasi o le mafaufau e le a awhia ai ia toinga ngasi ia pe la wha pe maua o le stroke pe la vea o le ta vale o na tupu aila ia se a fianga i lo mafaufau ia maisi lava toinga ngasi whapea ua maliu sesi o lo ainga po lautane po sesi o le whanau o na mau ai fola ia o lo loto po langona i le mea ta o le depression or situational anxiety or panic attacks ma tātou te silafia fo'i e maua e tātou ia unga ia i so se taimi lava ai ese ia le mamafa ma le mafatianga ia te tātou tai tōtasi ua tau lenei atu. Ma lor sau noa. O le winga la o lau whamatalanga o le taumatanga luenga e so se sia e au tōpa atu i mido moa. I le emergency lea o le sao lea o lau sau noanga. Iyo so le mato au nanga e base lea i le community. Yeah. Ai atoa ai ma le va'ainga o le tātou department lea i le emergency. Oh, okay. Ona e tele ia suenga sa iai ma sa iai le manatu lea o le Ministry of Health ina ia whaalele ia ma ia maua ia le fesota inga vavi ina ia tonga fiti ai la tō lo whapea na maua i le ngasi o le mafaufau o le a lava le whaatota mai e oi
I ngase po le emergency lia ta o le crisis situation. So I le vaitaimi lenei e to tele I tatou po nisi foi o tatou a inga ma tatou o ma le sia o manga lo a afia I le whaonga ina o whala au whaasaina whapea ia le tangomia o le ava malosi au fiai ma isi foi tuainga products like methamphetamine or LSD, o la tau fo'i whapea o na popo ngā tia ma anga le angaina, sawaina pe assault. Those are the crisis situations that people are affected by. Ia ma asiasi atu ai la tau le emergency, ai le na le emergency e mawai la mātou auaunaga a lo'o mawhai fo'i o na tali sapaia ia le tatou atunuu whaapea ia le lautele o tangata I New Zealand ia ma le lautele I whafu atu e peo Australia, Samoa, refugee migrants o se tasi lava. O lo fia maua ia le fisosoani lea, ia maua lava I lātou pe a whaapea atu mero moa o nā o lo au nai ma maua ia au ai ma whaifoi la maua au le community. The other thing I wanted to say is ele o iai ia se age restriction. Ele whaapea e whaapitoa ia le tausanga o le tangata e mawhai ona mawai ia le fesosoani e iai tina o lo whaapea ona o ati lato le whale mai a tonio atu ona lato maitanga ai umae ua whaapea ona whatu lato referral ona o tamaiti fo'i lo iai ia le mawhatianga mawhia mawai lato ia se fesosoani e o I lato fo'i ua sina o lato wao ia malata lata fo'i ina pula ngoto le la e iai ia ngase pei o le dementia, Alzheimer's, breast home level care, depression, maso se whawhi tauli lava whapena a toa ai ma le mobility or hypertension, stroke. Yeah, e lau tele lava ia fesosoani ma whawhi tauli e ma whai ona mawai ia se fesosoani so se taimi. Mahalo sau noa. O le winga lau sau noanga po le a lava se whawhita uli o feagai ma le tangata. Le ai se limiti o le age mai le laititi e tau le matua. O lo o iai fo le ai o lo o wa alua ai ma le auaunaga le a tātou o le mental health le tenga lue ai nei tono o miro mua. O le lava ta bali. A tonu o la uwawa ainga ma le feso ta inga mo tatu tangata whapea ia le lautele o lātou o lo whapea. O na sulfa I atu le feso soani. Io e moni alo o iai ia whaatapulaa ma polokalame a le Ministry of Health. Ina iai lava ia le age group. Ia ma le tūpā le mental health. Whaapitoa le lato fesosoani mo specialist areas le nā. Ai a e o atu I le emergency department o I mātou lava mua o na tali sapaia lo finangalo ma fesosoani atu I le whaafita uli le taimi lava le nā. O na umaloa lea o na whaamatala atu le assessment ma le fesosoani o lea mawhai o na whaasoa ina atu. Ma tonga whiti ai ia le whaafita uli. Ia o na whaasoa la ia o lau referral I so se isi lava department a toai ma community mental health services. Pe whaapea for child adolescent mental health, for older people's mental health services.
Ia atoa ma diabetes specialist or psychological medicine, even to the psychologists in the community or community district nurses. So se matawhaioi lava lo o whapea na mato bava aia ma whaatala no i nai ia le tangata lo o mawhatia i lana ia tatau whapea le manatu lato aina. Ia e mawhai lava o na whaatinoina na ia wha saonga le muina ia lo soifua malo loina e mai se ai ia lau matawhaioi i lo a inga ma tono tatou sio manga lau tele. Malo sau noa. E fesilia tua fa mole lau sunga. O le sau tanga i fo i lele ma sau silafia ai o se tama'ita'i tausi soifua po se registered nurse Samoa i totonu o lea matanga luenga. O lea sau fautuaga fo i lea i mea o e experience ina i totonu o lau matawhaioi i totonu o le matanga luenga lea. Ia whaftai fo i man fesili. A tono e mua lava o na whaftai le atua o na lana whamanianga ma lana whaasoa mai fo i na ia whapea ona mawhai ai o na maua lenei auaunaga whapitoa e lena o tatou tangata Samoa e ato ai ma le tatou Pasifika, tangata Maori. Ia ma so se tasi lava o loo fia maua ia le sosoani o le tupalia o le ngasi o le mafaufau. Ia maso o se isi lava whaafitauli e a fia ai ia lo tino to lo lava. E pe ona whapea e whatota mai i lo mobility, intellectual disability, e singasi o lo whapea ona mauai ia le whatota mai i mātua mal whanau o le neurodiversity, po le ADHD, ASD, ma whaungaina fo i lea o whala au ma isi toi ngā singa e le talawhia ngai mau tātou soifua. E toi fo i la ia la o whamatalanga e peo na au nai i le emergency department ioi e se lau 5 pasene la o nau ma lo manatu e tatau lava ona iai ia au nanga a le Pasifika i totonu o le emergency department. Ona e au ngā na o mia tele ina ia mawhai ona connect ia tangata Pasifika i paid services o au nanga nei o lo o maua e le tatou public from the ministry e lo o tele ia fesosoani e le o whaapea ona atotoa ona maua e tangata Samoa whaapea foi al Pasifika maisi ia atumotu e leo malama i latou i fesosoani o lo mawhai ona latou maua e pei foi ona iai ia research and studies o lo iai le whailonga langu whapea ia le stigma po le manatu whaatau wa lea ia i latou o lo ngasi i le mafaufau po o sisi lava whaafitauli. O le sifo i au ngā o le iai o la o au nana i le emergency o na mawhai ona o whaamatala upu pe au o i taimi e sioki ai ia le interpreting services pe o atu fo i sesi le taimi ua walu a po o mafiafi le o toe ngā lilue ia tato interpreters. Ia po iai fo i latou o lo o Pa'apea ona fia mauaina ia se tasi e whaamawhanwhanaina ma comfort and courage, be that whaafale tui
connection that you talked about, Ta'avali. We do have our therapies, as we talk about, but a lot of the supports and models of care leo atoa na whetau I matato tangata Pasifika ma o le aunga lea ma le important ina ia iai pea ia nisi mawhai o na auaunaga special I tūpā lea o le mental health ai whaasili ai ia le whesotainga ina ia mawalunga le access, the equity of care as well as advocacy, sharing your code of rights and what you expect to get from health services and mental health services and where you can go from there in the community. Ma whaifoi ana connect I matanga wenga leo leo o lesi auaunaga le na no whapea foi ona o awai iai o le fesotainga lea ma leo leo o lo iai I le matou service e tau o le co-response team e au fiai lea o I matou tausi soifua I le emergency whapea I le community ia ma leo leo wa uma na filifilia whapitoa e iai ia sergeants sa amata I le vaitaimi mua o lo iai ma ambulance officers a le taimi lenei o lo whaia pia ia le tautua le na o le mental health services whapea ia leo leo ma le aim po le senior le na auaunaga ina ia mawhai o na mātou awai atu ia I lātou o lo mawhatia le community maua I lātou ia se fesosoani there and then e le e iai ia lātou e le mana o mia ina I lātou le emergency e mawhai lava o na tonga whitia lo lātou whawhitauli I tua I lātou ainga whapea fo ia GP services. Oh, mahalo sau noa. E fōlinga mai lai lau sau noa nga o le matanga luenga lo e nga lue ai o I le tele na o na auto wa atua I o tatou tangata o le emergency service a. O le winga lau sau noa nga I lo nga lue ai totonu o matanga luenga o Samoa. E le o lava o tatou tangata Samoa matangata o Pasifika o ngā lulue I le matanga luenga lea e whaatusa I le tele o tatou tangata le au tō wa atu. O lea lava ta vali. O te whaonga ina ia suesuenga wa uma o na lo minga ma mawhai o na tatou wa ai ai e whai lea ma evidence I le population ma le ethnicity o I lātou o loo whapea o na au nei tono middle moa. Whapea fo ia te tono le mātou service e maua pea ia le loto fia o na ua mata ona wa aia ia atunuu po moto Pasifika lo iai nei ia tatou tangata lo mawhaia o na whaatinoina le ngaluenga ia ma representina ia tatou moto Pasifika. Le mea tonu lava e le o tai lava o na maua le whainio mera ina ia mawhai ai o na ato toa ma whasilina ia le auaunaga o tatou tangata Samoa whapea fo le Pasifika ma le Māori services as well as refugee and migrants. Ia, e isi polokalame I totonu o lenei tau mawhainga. E talanoa ina ia le whaatau o le ngangana. O le ngangana ina I o tatou tangata e mawhai eina na talanoa. Na talanoa ma le fōmai, ma talanoa ma le vaenga le whaia suenga. Ina ia sao ai le whamatalanga o le ngase ia malama foi na I o tatou tangata I fuala au lala a mai ma tong fitinga whapena e mo o mia ia tangata peo lau sisunga I tonu o le matanga luenga e mai se lava le auaunaga ma le matanga luenga le nae te ngalue ai o totonu
o le o ngā totonu o le emergency o me o le au tō wa atu e le tele o tatou tangata. O le ala sau fautuanga mo le tatou atu nuu e au tō wa atu la i le emergency. Ini mea wa o e wa aia so. O le sau fautuanga mo le tatou atu nuu. Whamon mo le a ama. A tonu o le fesoasoani te le lava mo tatou ainga whapea ia whanau mai lātou o loo. Mafaufau pe tatau o na telefoni pe whaaso tai se tasi na ia maua se fesoasoani pe maua mai ia se advice. E sili ona e tāno e piki te foni pe te asiasi atu fo i le emergency service ina ia maua ia se fautuaga po se direction fo'i mea po lea ia se fesoasoani i aufa'alau lena sa le inguina last week ma nanafi aua e va'aia ia se suiga te lē i le mawhai ona maua ia le malōlonga fi le mu i le po sesi foi o le whanau o lo whapea ne popole i ai ua lua vai aso e tile i ai iai. A lai te tatalo pea ma e nau a tonu o lo iai sesi o lo alofa ai iai ma tue tai atu le whale. O le siri lava ma whaia o ne whaia mo lau tama po oe lava ia e whaasotai mai mātou o lo te lele fesosoani e wawe maua mo oe. O lo o malama fo i le to'atele o le tatou atu nuu. O lo iai lātou o lo whapea sa leanga i le lātou fesotainga. Uli lava o na whaasotai i le i health services for mental health. O na lātou experience le na i le taimi ua tea. I encourage bea ma whaamalosi atu. O lo wawe whaasotai ma le asiasi atu le emergency services a whapea te le maua o lo iai nisi o lo anga waa ma mawhai ona fesosoani atu ia te oe le taimi le na. Ia o le silanga na o fesili whamon mo le ama. Le tatou atu nuu la le ai te ua iei sesi e au tō wa atu le emergency. Ai le la le maua se tangata Samoa e lai fia maua. O le ala se fautuanga mo nai o tatou tangata wa o le ilo le maua le auaunaga le tonu o le emergency e uia o le sulfai atu po iei se mea ua wha le tonu o le tino. A o lai iei fo le auaunaga le mental health. A le la e whapea o le fia maua lau sunga po o sesi o le tangata Pacific. O le ale fautuanga mo lātou whamon mole. Wa iai lava le swinga whaasili lei i le tatou emergency department ona o le ngaluenga lea o lo taumawhai pia ina ia whaage ina ia le fesotainga ai lātou o lo tonga fitinga ia le emergency medical and physical health whapea ia le mental health a whapea la o e te aluatu le emergency e le o maua atu sesi o Pacifica fasili ai mawhai ai o lo e fia tala noa i le mental health intake and assessment. O na taula ia iai o whaafita uli le na lo o mawai oi. O le loto mawhatia, depression, le o le lei alo tō whai le pō, a le maua ia sau malolonga fi le mu, po o iai fo ia ngase tu ngā e pe o na iai ia le schizophrenia, o le bipolar affective disorder, o le ngase lea o le maua le loto mawhatia ma le depression po le whaanoa noa le mawhai ona sitia ia lo mood. Le si foi tu ia ai fia ua oval fia e o ai ia whaafita uli po le risk
to your life. Ona o le maua lea o le malolonga lelei, po o manatu lelei fo i e whai e oi ia decisions na, ina ia lelei pea ia lau insights mau filfilinga a wale tausinga lo soifua maloloina. Malo whaftai. Ia Malaysia mea pitu silin ta ua o le ngangana. Fesoso ia tatou wale Samoa o le fesili. E fesili foi lele a whapele o mawatu ia lau sunga. Ia po isi a tatou Samoa nei tutonu o le tōmutanga luenga. Ia a le fesili wa iele au whamatala upu. I tutonu o le whalemai. E fesili a ia i whamon thia maua le whamatala upu ina ia fesosoani ina ia malama lele ia o tatou a inga ia malangase fo i tala noanga ma tatou fo mai. Ta ua te lelo lo finangalo e lau sunga ama i le mea la le o tatou tangata e au tō waa atu i le emergency. Ia, e pei lai fōlinga mai e lai fō ia mawai le sifisosoani a whapela e au tō waa atu i e mawhai na fiso o tai atu i a autou i le mental health la le a tātou. Ia au le mental health lo la e fiso o tai e whai le suenga i am fiso o tai isi fo i services. Tu sai ati le ana maua le fiso soani ma le support mo na i o tātou tangata. E se si manatu fia whaapopo whamolmole whai umaiere ta whatal noanga lau sunga. Vi ia li I lau fesosoani foi o lo iai le vai taimi lenei ta vale. Ina o le matua I te le ia o le pangatia o tātou tangata. I elena o le soifua maloloina o le mafaufau whapea le tino. Ai atua ai mai ma le pangatia lea I le soifua lea, with finances, homelessness, accommodation. Po le mawhai lea o na afford ia lato whala au. Ia mawhisotaina po le travel lea I le mawhai o na o atu I lato appointments. O mea umana, those are all contributing risk factors to why we become unwell and why you get so stressed. And then, eventually, if you don't get yourself sorted and look for help, you can get chronic mental health problems. Ole esesenga na o I tātou tangata Pasifika, tangata Samoa, ma tangata New Zealand lautele. Ona o e tele ina tātou whaamuamua ia isi mea o loo whapea ona whaapopole ina I tātou e pei o le alu ngā luenga ina ia maua ia le selengi e tausi e le alu a lawa le vanai lua e le o lava ia o whala au po o loo ngase ia tui ma seve whapea foi la le whanau ia o la o whaopopo ma la o encouragement to our community is please don't sit back. Awe te pali. Oh no, sorry. Yeah, so don't delay and don't hope that things will get better because o lo o tele lava ia suenga ia matato va ai I suinga mai tonu lava o tātou si o manga o lo o ewa ai ia le mawhatia o tātou tangata. Pāpea foi tono tātou e kālesia, tātou auaunaga, in prison, so se mea lava o lo e auaunaga ia tātou tangata Samoa, whaamole whaia ia tātou tiute, le oa o se tasi pāpea o nā oa ia tuai ia le tātou a inga lautele, ai nā o se
so'ota'i atu ina ia tatou fa'asilina i le soifua malōlōina o tatou mafaufau auā leai lou mafaufau e whaia uma ia filifiliga mo lou āiga whaapea ia lou tino atua ia ua wha'ale tonu tatou case. Ai whawhitai atu lava ia te oe fo il whaia onga ta'wali o na lau auaunaga tatou tagata Pasifika ia ma New Zealand lau tele e mai se lātou lo maua mai fo ia polokalame. Ia, malo sau no, whawhitai lava mo lau fautuaga mo le tatou tunu. E tā ua lo fina ngalo, wa o lo e galue ai, o lo e silafia lelei ale mea, na o lo tupu totonu o le matanga luenga, le na o lo e galue ai. E sa o lei o le nofo ai. O wa mantua ata o lo le emergency o le o atu o tangata wa ye le mea foi le o le matter o le life and death, le emergency. Ai e tā ua le fautuanga. O le awale no foai. A va ai aloa ni suinga ia po wa va ai atu toe tolu pe lua foala au le tutoe. Ia e te tau na va ai le tripi ia pe fesili e a maalu e su e po le ale me tau na fai. O wa ole no foai lea na o atu na ia oe. A wa a foi nei a le ale le va ai ngai fafo mai le o le emergency. Ia ele mawhaina o atu ia oe ai tā ua te le lau fautuanga o le foi o te iloa. O se nofuanga e se le pisi. Totonu o le nofuanga o lo e galue ai. Ai whawhitai mo le fautuanga o te iloa o ele te silafia me o lo tutupuina ia mawhawhita uli. Ia wana o tasi oe peto o lua peto tolu ia tatou Pasifika o lo ngā lulueina. Ia e tā ua le fautuanga a wale no silafia le tatou atunu. Ia o le ngangana, o le awale no foai ma sa ili le fofo, ia ma sa ili le tripi ma le advice. Ai whaafitai tele mo lo taimi mo le tātala noanga le nei aso. Tasi ale mea wa pa'u ta'awali. Ia. O te mana e whaamamafa atu ia le mata upu lea o lo whaapea o na o tia ia finangalo tatou Pasifika ma tangata Samoa a tonu o se whaafita uli ta e mauai ia le langona ma po le fia tala noaina pe e tapu fo alele ia le va tala noai ale mata upu lea le pule lo wola po le ia le wa whaateteleina ia le whaafita uli po le ngasi le na mai a tonu e whaapea ia i tātou ole atua o ia pule i lo tatou soifua ma o ia na te avese ina fo ia lo tatou soifua e moni lava ia le afionga le atua a ia maua e tatou ia le loto alofa ma le loto whapalpaleai a whai o iaise tasi o loo e silafia ina o lo tō tāmai po o lo maua ia le loto whaanoanoa po se tasi fo i tono le ngaluenga po le ainga po le ekalesia e te leo toe wa aia e pe ona iai pe e leo toe awai atu po o nofo le whai lau wa ainga i le community tui whai to avili iai ma e alu e whaamalosi whaatala noaina ma avatu le emergency tāua le sauina soifua o tatou tangata a walo iai ia avanoa ma purpose mo i lātou o lo iai fo ia le fesosoani. That would be my very last advice, Ta'avali, is to preserve
our people and our communities, and let's help one another, be kind, and show that in your character and your community service. Ia, malo whaftai lava I lau sunga. O mata upu sa tala no ina le nei polokalame. Mua. Fesili mo se fesoasoani i le ngangana i totonu i le emergency pe a mana o mia. Lua, awale no foai, ai sa ili se fesoasoani i lau GP pe a yeni swinga wa aia, e pei ona whaamamawhamai e le tama'ita'i tausi soifua. Tolu, fesili mo le auaunaga al mental health pe a mana o mia i totonu o le emergency, e mawhai ai ona link pe fesoota'i isi matangaluenga e mawai le fesoasoani mo oe ma le ainga. So o se isi lava e mawhai ona maua nei auaunaga I so o se taimi I totonu o le emergency department e le whailonga ina ni tausanga. Lona wha, fesoasoani ma alofa I le tasi o lo ainga, whanau, war, community, ma le ekalesia. I la tau wa e aia ni suinga e le iwa aia mua walia e mai. Muli, be kind, compassion, ma look out for one another. Alofa ma whaapale, ono sai, ma fesoasoani I lo tua oi, po se tasi o fia maua le fesoasoani. Whaafetai lava mo le whaawanoina o lo temi tāua e te whaafafonga mai ai I le nei polokalame. Tali tonu wa ye se au ngā o whaamatalanga mo oe ma le ainga. Ai mai se ua whaamalamalamaina nisi o mata upu e whaatatau I le mental health ma le mental illness sa e fia maua I eise whaamatalanga. O le whanaunau ta inga ina ia whalau tele lo silafia a wale wa aia o lo lava soifua malo loina ai whaapea le whanau a inga ma I lātou e tāua I ate oe. E tele isi tatou mata upu o le atala noina I polokalame o so mai. Whaamoe o le a e toi whaafonga mai. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le maloloina na mafaufau. Manuia tele tau walumanga o lo waso, soifua ma ia manuia.